Završetak odmora. Posljednje je jutro Pepinog odmora u Italiji. Idem posljednji put prošetati. Wow! Krenuli ste na posljednje plivanje, gospodine? Da, zadnje plivanje prije odlaska kući. Željela bih ostati na odmoru zauvijek. Odmori su lijepi, ali ne traju zauvijek, Pepa. Sjeti se prijatelja koji čekaju da se vratiš kući. Da, nedostaju mi prijatelji i nedostaje mi ribica Goldi. Mogu li je nazvati? U redu, Pepa. Baka i djed paze na ribicu Goldi dok je Pepa s obitelji na odmoru. Halo? Halo, bakice, kako je Goldi? Jako dobro jede. Poslala sam joj razglednicu. Sviđa li joj se? Razglednica još nije stigla. Sigurna sam da će uskoro doći. O, mi se danas vraćamo kući. Vidimo se kasnije. Vidimo se. Ovca Suzi došla se igrati kod Pepe. Zdravo, Suzi. Dobar dan, bako. Je li se Pepa vratila s odmora? Nije još, Suzi. Danas se vraća. Pepa nedostaje Suzi. Taj kofer je težak. Jesi li sigurna da nam trebaju sve te stvari? To su važni suveniri s našeg odmora. Dobro. Jesu li svi spremni? Da, tatice. Onda krenimo kući. Ćao. O, vidi. Ajoj, Pepa je zaboravila medu. Kakav predivan odmor. Da, nikad se nisam tako odmorila. Zdravo, gospodine. Što god sam učinio neću više ponoviti. Dobar dan. Izvolite vašeg medu. Molim vas da bolje pripazite na njega. Medo. Danas se vraćamo kući. Ovca Suzi ne može dočekati da se Pepa vrati kući. Zdravo, Suzi. Je li se Pepa vratila? Ne, Suzi, ali sad leti avionom. Sunce sja iznad oblaka, dok visoko letim ja. Nadam se da je sunčano kod nas doma. Pepa i obitelj stigli su kući. Bakice, djedice, Goldi. Što ti je djed učinio? Malo se je popunila, zar ne? Šašavi djed, previše si je hranio. Pa kad je uvijek gladna. Donijeli smo vam poklone iz Italije. Vidi, djede, prekrasan vrtni patuljak. O, stvarno niste trebali. Bako, je li stigla razglednica? Ne, Pepa, nije još. O, to je moja razglednica. Zdravo. O, to je samo Suzi. Jako si mi nedostajala, Pepa. I ti si meni nedostajala, Suzi. Pepa i Suzi najbolje su prijateljice. Evo gospodina Zebre, on je poštar. Razglednica iz daleke Italije. Vratili smo se prije razglednice. Vidi, Goldi, poslala sam ti razglednicu s našeg odmora. Jesi li se lijepo provela na odmoru, Pepa? Da. Je li tebi bilo lijepo ovdje? Kišilo je svaki dan. Baš dobro. Znači da će biti blatnih lokvica. Pepa i Suzi vole skakati gore dolje po blatnim lokvicama. Odmor na suncu je divan, ali vratiti se kući gdje su blatne lokvice je još bolje. Peppa Pig. Peppa Pig.